nkatandika n'ekyo shongoro kibakweta abatata mutaye munasamalire abatata mutaye munasamalire abakali banzire Eva heyiwotebwe ya Adamu nabe munagwire banzire mibatsi nzya nikwana nabe munagwire banzire mibatsi bakira abatate balikibiriro wabo bulama ule moto katinyo wenyu muchara bulama ule chibanza tinyo wenyu muchara bulama ule moto katinyo wenyu muchara bulama ule chibanza tinyo wenyu muchara jazi abatamiswe kwanza nchubu kama na tongo abakabona bana omanda kino munabe no mu Kisumu erikana tops kibasamalire yaman Ore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati nkore media virankore Yes, all right. Arufitire bari nkore Media TV MC Masheko ngoma zina kan program nekibozo nkaburisho ahari nkore Media TV rizo bana baretera superstar nabaretera umeshongo guess what bitote bako program media of take musente nibabeta bankore videographer nkore photographer abo nibaba kwatraje umukoro gwawe bafite rebshane burungi kandi ubasa kuba noba nuyakayaka ubasa kuba nobonera umukoro kandi bagukwira umukire kace bakoraje mnonga bashanga umurembo rwambara so wahika umurembara noza tax park tax izo rukushohora wahika ho nozare Kashaka Plaza ninga shiwabori nkoko hare no basa kubatera nambe ya 0 bebirabona mwenda 00 ahasagara basa kuba no gamba nabo kandi buri kimwe kibasa kuba ngifutambura kurungi mnonga reka yacire umujyanyi witeri izoba utwabaretera izoba base kuba nabaramutse abareba nkore Media TV ahasagara tugumizemo tuyongereyo ramuse abarafite bari nkore Media TV ahasigara tuyongereyo mbisho amazina nibanyita Katera Brian batiri nkozesa K Brian of music yenkukora kale yenkweshongora K Brian. Okay, twakwakira K Brian abacu babiri bakwesere Katera kandi okatandika kwageta K Brian Riezina nkalieta haba kugira ngo nimuza kunsasira urunyankore ne runteganisa ndiyo mukonjo ndiyo wakasese so atenda gamba okache mutakagira ngo kandi uri mwana wabo ndikire obuchire so riezina nkalieta haba kugira ngo Katera Brian nkakwata ke rikurugale Katera nagiteka enyuma ya Brian kugira ngo mbe K Brian no basa kucyenga ngo ndi Katera Brian so nje na yesent K Brian nakwata B nagiteka omisoga K kugira ngo no basa kucyenga na yeta K Brian o music yanje. Okay, K Brian nazarwa nkai ninzarwa ndo munyabuzari wa Kasese bwera Kinyamaseke niho mukoko niho kuzarwa ate aho kuwache gambo nakubuza nti K Brian nazarwa nkai waza kukigaruka mu rukonjo nogira ngo iki murukonjo murukonjo nibagira ngo wagira ngo iki waza kugira nakubuza nkajya nti K Brian nazarwa nkai hatu waza kugaruka mu ansa nogira ngo iki kawaza gute nizarwa Kasese cicweke kina neke na sereje nogira ngo iki kale omurukonjo no basa kumugira uti nga butirwe Kasese yeka Kasese bwera Ekinyamaseke so kukamuswa mwa utya nko kumugaruka mu batyo akamuswa utya rwaje bashe gotinga manyendumi atereza rumonye tantara kuba urunyankore nkahezo rganara heza urunyarwanda ndirindu masteringa savegere nantereza hatere atorkozo rizo banyene munywano wanje narwe neza kurwega so atkure ndakiromisha bright nora yege Swahili okay so wazarwa Kasese wisha wakurokwe niho mukokwe nkaruga Kasese nkaruga nkulire Kinyamaseke aho mukabwera narugaho naza wa mama wanje hamwaro kuri akazinga uko mu banyaruguru abakuruga Rubirizi uko abinje abanyaruguru niho bakutura so bona rugereyo nagaruka Katwe hamwaro nyine y'abanyabuzari banje so ndugumiza mukande rukoraki ndukugaruka muka hinkuzaro so bona ikireyo nabanza narugaho kandi umuka nazana stama na anko wanje right now Brigadier General afande mawa Muhindo
no yankurize no yantahize no murimo ogwa government gunkora hati atobwato no kora muromoki sa ndi umusirikare wa UPDF from Makenke no nkora abankaje and private but nyine nimvuga right now nimvuga Kano wamahe administrator wambarara Makenke. Okay, so hati namwe merengiziramo kwenda kutina mukugira ngo munde nane ntaha nimbasa kugira ngo wanda kungambaho konkato security tight. So hati so nakwakira ataho wisha kandi wisha wa joining ota music. Music nkani njikunda kuruga kare even my brother no mweshongozi wakale hare nakasenta kakafuna mu kweshongora so nanye inkuzire ndi kujikunda kandi ndi kwenda ngo nanye lazima ninza kuhisa ubwira nanye nkoreki nanye imba omweshongozi so music nkani njikunda kuruga mwana bwanje ntakafuna no murimo kandi ntakatekera no kugira ngo nimbasa kuzo mu murimo konka futandika kweshongora au katandika mwakachi okutandika kweshongora nkatandika 2016 watandika na cyeshongoro ki nkatandika na cyeshongoro kibakweta abatata mutaye munasamalire omukongo tereze makapera kacyo abatata mutaye munasamalire abakali banzire eva heyiwotebe adamu nabamunagwire banzire mibatsi nzya nikwana nabamunagwire banzire mibatsi bakira abatate balikibiriro wabo bulama ule moto katinyo wenyu muchara bulama ule chibanza tinyo wenyu muchara bulama ule moto katinyo wenyu muchara bulama ule chibanza tinyo wenyu muchara jazi abatamiswe kwanza nchubu kama na tonko abakabana bana omwanda kino munabe no mu kisumu erikana tops chibasemalire yaman so watandikira ryecyo ataho abana bishongora karavu abana bishongora kari chiha masubo takubya wano basa kujya ku soboro mu nyankore nimbasa kweshongora boni manye cyaba kiba ku bantu bakora nimanya kiba ku bantu bakora so watandikira cyeshongore ecyo wija wakikora mu studio iki nkakikoraho mu studio ya Kasese wa Penz Record Kasese no yakikozere so nicyo kinatandikireho ubwa hato inibishongoro bingaye zisaha nyine nahisaho music nkena yendiyo ni nkora nyo nyine zisaha ecyoherero kire nibaceta bata ekimperero kire nacho nibaceta munabano musika munabano musika munabano musika munabano musika munabano musika ya munabano musika cyabya kiru ekibanza munabano musika ko byekwezi ko kubanza munabano musika amanuso mwanonzo munabano musika amanimba amapenzi namari wa munene omusiko yutu mwanzire banene kengisha monabiri banicana kinyamaseke katu wite byana ata wano mayisaje aho ni manyisa nti na mfuniro mwishi murungi karo witwacha mwishi no mwisike no mugane mbora nari mbrango bwino musika nyahate mwenu mwino musika munyombo ino musika ngo nari mbora njimanyisa ngo muna abantu musika nkafuno mwishi so ahasharo witu twine ibyana birungi bishi birungi embera ya industry nefutambureta kashanga no ishongora still mu ya government no butambuzo hotel music nyoni aba kugira ngo ninjikunda mirimo yanje nkora ya government bakama banje bamanya ndi umukozi ninkora munonga tinkuteganisa kandi music yanje ninjerezo ubwire bwayo sometimes nkanyekiro naeza gukora mirimo ya bakama banje zeni nanye kubukubekiro nanye mfuna katayimo ko kuze mirimo yanje so music no chichinkure yani nchichinkure kandi njikunda kugira ngo nkore ya government kandi ndikora ne yanje nayo njeherezo bwire nakotegereza wakwe inspiringire kugira ngo utandike kwishongora no
nyowe just omukyaro kuko nabe ni nkorande ukunda music yakali y'omwana we nabe ni nyenda ngo tukore nawe music ejo tutambara mu miso cyonka abo mbere yakasente ikareka twasibwamu kare twayemeramo abo kuba tutine sente bakana bamweta Godipi right now na why naka ishongora kakozere even na kwa keshongoro kenatira ka abata mutaye munasamalira tukakatera hamwe nawe. So ugo no warebire ukaje ati kantandike nanye ntandike nyeshongore so na wundi n'abandi bariyo barenka babiri aho umwe ni Eddie Kenzo niwa nkundise music munonga nkagentera zimananye ninza kuba mwishongozi nanye ne kwishongora kandi nabwine ekinkusabe cyango nabwine ho wakubasa ku supportingaho lazima music niza kugirondo umutwe kandi ingitere kandi erugemo kandi abantu bagikunde. Kasese ningashe ombakonzo ngoko kugira ati katenga kono muri nyankore no shanga bakugira ngo Regine wakwatirire ukizanka kabare bagira ngo fact zamani no wakwatirire nko mu rukiga ukizanka nkakamparo mbaganda naho bagira ngo hariyo nkakenzo ninga kamerire ningo ndijo iyo nko mbakonzo no ho ko ngakiri yo bunamurabaho nanye hataho nimba narumbi hangariyona. Kasese ezisatu ineyo abana nkababiri ni nsaba ngo nanyizi saha ndiyo ni nkora namani muno wakora ngo naguma hihi nawe nanye nimbasa kugenda mu miso nyine yo Tiptone nyine yo Hell Baby mama la mama nibo benkumanya ngo izana hikaho nagira nti nanye mu nsike nibabasa kunsika kandi nikasanga nanye nagenda mu miso ambe ntakwetenga ngo nimbasa kwika. Iwe nkiwe noreba ngo mu industry obwire buwahisamu wajya ngo ekisho cyo kwanza kakesho ngo 2016 kurugwo hati ne 2016 wahise myaka 10 yuwaho yizire mu myaka 10 ejo nibizo bice byoshangiremo mu industry kwihobotandaka music tinkarebera mu kintu cyamani kiri abo kugira ngo nyo tinkatambwire munonga habwese nte kugira ngo music njine umutwe kandi bitabo nkasoma bicho umutwe ndashomere cyonka music yanjye nengiye ko umutwe ni nyingi cyonka kugira ngo tinkakoze music nyingi kandi nkagumiza mu miso gukora nkebivuru kusanga nkebyo ndikutambura munonga sometimes nkakwatwa mwaka sente kutambura kuzakora bivuru tinka kwasiwe mu munonga habukuba nyowe akacheke kufuna na agent nyenda kora gizira cyanje nyenda nchikora hihi nanye kuba ninkora so music nyo tinka girebera mu buzibu munonga kugira ngo na ngo yansikamu tinka girebera mu buzibu. Okay, bitche na ke Brian kandi niwe tutayise mu studio zite za Nkore Media TV program nekibozi nkaburijo akandi mbagambira nti imamwena abariyo ko barkwenda kugira kuza kweshongora ninga shobondo kugenda kwega bwa producer nyondo kuno ninyenda kwega ku masteringa ninyenda kwega kwandika ibishongoro ito turukwaya ntwenda kweshongora turonda studio ne Mayonka Massive Records neshangwa umurembo rwamba Romar Katete wako Romar Katete okaikara Kampala Guest House mukono gwa mosho norewa kanda kenya mukakando hikaho ubasa kuba no tungu buhereza ubasa kuba no yishongora no basta no rwo mu upcoming ninga shiba rising star niyo ndo bomuntu wa man so wazo Massive Records buri kimwe cyawe ndi kiba cyaterera munywano wanje kandi mo barkwenda amataka abarkumbuza burizoba mashwe ko kantwenda amataka kantwenda poroti nungi kantwenda poroti zine byapa kantwenda hekers kantwenda farm tukabiha kai N&M Real Estate nicyo cyo kugaruka mu cyawe wabashikira wa N&M Real Estate mazima baza ko bafutereza kandi baza kuguza amataka hakabeyi kace futari cya $5 miliyoni mukaga miliyoni mushanju no bano tunga poroti kugarra higuru kandi ekirunge kibine nibakwata hebicweka so wo ine sente zawe no basa kubahereza ubusente buke ezindi ujeno shashura mpora kwisa oboru kweza yo sente ezo so mbone kwenda kumanya biri kukiraho batera namba ya 0 mushanju 5 ina 2 mwenda 00 emwe hasigara beno gamba nabo kandi buri kimwe kikutambura reje kurungi munonga kandi umuntu ko ufite reje kageta byabura mazima yote nabasa kugishangaho no basa kutere yanje brand ambassador
ya 0787 hasigara nimba ne mfutwaraje kurunje ni kudirectinga kurunje munonga ubasa kuba notunga ecyo rukwenda kandi omanya ngo necyo rukwenda necyo waza kugura kirya muzuri cyo tutambara na K Brian. So K Brian waje mu industry teine shonga iyo tokarebera mbuzo ubona no reba nibikitambaraje umunsi wo mahotandikire ni izoba cyeriyo tariyebwa izoba lintakwiza kwebwa nko music oba mbeno omurife yawe aho tambarire izoba riyo tariyebwa no bahaba hoki izoba lintakwiza kwebwa right now zisaha ndioni mfuna ebisima bingi byo kusanga nkaba kama banje nibenda kunkorera ibintu by'amani munonga cyonka nkatunga mu buzibu obukuza kukora idea yanje. So idea yanje na hati kuruga 2020 obana zingahi don't wasa kwizuka cyonka na hati teka zo kaga teka rebe kaga. So ekiro kikuza kuba yarebekere erizoba tinkuza kuba nindiebo om life yanje abo kubenda bisewe ibintu bingi munonga by'amani. So tinkuza kwebwa ekirwe erizoba rikuza kuba yarebekere tinkuza kuba ninyebwa nko kuyabere nendabya ho ibintu by'amani munonga umunsi omu lekintu cyo rukuraro itengo kugetira hanga ni nkushaba ntakafire ecyo nsigaye nakikora kinkusaba ruhanga n'ebintu nkabibiri byonka ninsaba ruhanga ntunanye ankwatiraho n'amani munonga music yanjye genda mu miso kandi nsigananye nakora izino music mama wanje na family yanje na mukazi wanje umuka nsigana bombekire basigara mu life nungi oyine mukazi nyine mukazi no mwana umukazi no mukonja nibamweto hizi na yeyoko nibamweta Mathe elero yes nabakonje nibabeta Mathe amanya eliyo Mathe no rushungu kale eliya yorukonjo bamweta Nyakisiki yeah. So Nyakisiki twakora musa webare kuzara umushe webare kuzara kushora umusheje maze so mbenu industry obwahati noreba ngo industry yitu ningashi yabakonjo ningashi yakiyona western noreba ngo nahabura muki ekikubura mu kugira ngo epiking oshangana yaba nke ya sentu kuko urkwebe ya sentu ko mba kenzo we mba millionaire mubahi noreba ngo industry nebura muki nyawo chingura mu music ya yitu nko kwakigamba tukabire tuliyo tugenda kandi tukabire tuza kurugayo kuri tukabire tuina abana abakubanka nka Rage like kare tuganti Tipolu na Omega ababana abo kugira ngo twena abaliyo abandi basigarayo tukabire tulinkabo tukabire tuzakora ki tukabire tuza music yitu neza kuza level yeruguru ibanka yabo nkabo bwagamba habo kubati izo kandi aho na genda nanka oba iziti nibahita bakacheka akali Rage nasanga ine omwishi wo witu Hell Baby na izonkareba nanka Omega yatire na Cheshongora na Tiptono witu. So kugira ngo nabandi abo baliyo bakabire balinkaba bana tukabire ntuza kurugayo nitutubanka bali abakozereki abali ruguru yitu. Abakiriya Nkore Media TV kandi amazina MC Masheko program nekibozi kandi turiyo ntendera program age ahitwatandikira wamuhora K Brian basa kwa no followinga music yawe yonejo eyokozire wagitira mukutu yona nenga hine mukutu yotakatireho n'umukutyo ogwatira ogwakwasa kugambira abantu bakabasa kwa baronderaho music yawe nyawo kinkusaba ikihango munonga ninsaba ngo abantu bona bakuza kunde baha mpoze wajyango bagita Nkore Media TV abakuza kunde baha Nkore Media TV na ninsaba ngo wareba wande baho kuko nakweshongora mukace nanka gugunyi no bane ba MC koko yambuza kesho ngoroka kwesho ngoramu warango no base music eje no basa kujuhuraje no basa kurugaho jota
K Brian reka mbe manager wabo kuba tinka funa manager right now so akasenta kanje kufuna mushara ni manager inga mpora so ni nsabangu ware bano basaku kurugaga kajote brand zatu bahamwe niwe ninga shenko mubesho ngo zibakunu ya ninga shenka bali yo kubona tubasaku bahamwe ware ya music ejo so nanye nimba ni tahwamani kurangu buri mukutu gona ejo music eza yabo kubati nagitira TikTok ha YouTube hari umwana nyomo azongera ati afande music evonire ninyenda ngo ogitekemu aha Google habo kuba hari muno Ruganda so wajuhurire yagira ati na Google ncendo giteyo so nikokwe okay nane nkushaba K Brian nane shaba osibira abantu batureba ari nkore Media TV kandi hagire no tugambo ticyo tuwabagambirayo tukhendera program abantu nabasima abantu bakuza kundi babona baninga bandeba nabasima mwe bari munonga kandi abantu imwe bakamabeji nanka ankole Media TV nasima kunyakiraje kandi nasima ninsima n'abantu bambara bona izo nkanyine show omurubiri mu Valentine abantu bakampagira munonga abantu kandi from munonga yana nabandi batakumanya cyonka abantu bampagira munonga so ninsima even na Ebiromushanju kwa kashatu nyine show omuruti niza kubandi yo Ebiromushanju kwa kashatu so ninsima mwena munonga ndi mwiza mumpagire hona kubasa kumpura ngo nyine kivuru mwiza mumpagire kandi nimba sima munonga kubane kare ni mutureberera itwenkabeshongozi kugira ngo umweshongozi namureba stage rakamuhereze iki kumuhereza kugira ngo music ekoreki egendo mu miso so abantu bambara nimba sima munonga ne mukunda music abo kubande bere mbarara wasanga nko mweshongozi na bagaruka mu mironi nkesha kandi bari kufuna ikiba kufunayo mbarara numba muri abantu barije munonga abo kuba umubwire bw'inkuriremo witu kasese maybe ni bitandikire abo kubaka seso witu ibintu bikabitariyo kaseso witu ngure gwenyuma hako hano usanga ko mwishongoze umwaka izamo murundi yo abo kubaka atari wakwenda kufa wati ya izo tukatuliyo na hati twazagarukayo so usanga abantu ninga nembera yakasente so abantu bambara nimba sima munonga nimba sima ntimwe bara munonga kandi nanye ngoko nyizire na upcoming munkunde nanye mungita hari aba bana abagire ruguru ba Regi ba Tiporu ba Omega so ate ninyanda abantu bambara ninyanda ko kwano basima mu rukonjo kugira ngo n'umuntu wakuriyo wanyu akimanya ngo abantu buriyo no basima abo kaba kuri to barabicenge ngo basima ate ninyanda bambara abasima mu rukonjo abantu bo witu abambara raha nkoko nagamba MC yagira ati mbasima mu rukonjo so tenkumanya obani mubasi yes aho kuza kura nabasa kubuzo wundi yahura na mucengesa ngo mukonjo wali uko so abantu bembarara ngabasima kutsebu ndemwasinja kutsebu okwa music eyereho seheno kana kwa music eyamukalangara imuherera abana benyu be love kandi ngoko munemuherera abati Paul aba Regi aba Omega ngoko ne bana benyu benu so netwo tukasamu itwa bana bekasese twa tukakorera mu music kandi tunemu so ngasaba ndemwasinja kutsebu ari emukatwanza mwana balangara kwa show ya imwale ndo kwa Valentine marubiri na mwale nde Ebiromushanju kwa kasatu ngisabye ngane warute so ngasimende mwase munyu wagere kandi ngani mubasima ende cyamo kakola mwasinja kutsebu ngabasima singa utabusubulero abantu bembarara right webare mnonga mwebare kora na kagambo kwa ndagambo kagambe ohendere usibira abantu batureba twende program amazina kuko nabagambera inti nabanyeta K Brian no basakuza TikTok ronda K Brian no mufuna no basakuza ninga no basaku wasanga K Brian wa mufuna no basaku tekamo afande katera no basaku mfuna TikTok YouTube hona ndiyo so abantu bambarara benimba cement mwebale munonga mwebale dala nyonyo right MC Mashoko no Gomazina program nekibozi gomana watching ekibozi kandi tubaturi na live kurgashaye mu kusashayina TikTok kandi tubaturi YouTube Facebook wa Instagram nindishe mukutiyono ko kujimanya nitubaturi ho basa kwa no checking aho kandi obase kuba not following utaka following subscribing liking commenting ahasigara tubase kuba ntugendo mesho abantu batureba gomano watching Nkore Media TV utakaragaho gumaho
gumaho. Nkore Media niyo yonka yo kushangaho ibirungi nk'ebyo. Watch Nkore Media, vira nkore.